Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:00 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Har'a guyyaan roobii muddee 21 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Qophiilee galgala kanaaf qabannee dhiyaannee beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu Ibsaa Gaaddisaati. Lafa barii geessee dukkanni hammaata mata duree jedhu jalatti qophiin qindaa'ee oduutti aansee isin bira ga'ama. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo waliin dabsinu waliin yarsinu mata duree jedhu jalatti barruu maamila keenya yeroo dheeraa Jiituu Lammiirraa nu ga'etu isiniif dubbifama. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisama. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuum sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo ammas jabaatee itti fufeera. Tarkaanfiin ergamtoota fi basaasota wayyaanee irratti fudhatamus akkasuma cimee itti fufee jira. Erga labsii muddamaa wayyaaneen baafattee as godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti diddaan uummanni Oromoo ilmaansaa qeerroo Oromoo waliin sirna abbaa irree wayyaanee irratti gaggeessu cimee itti fufuu gabaasaaleen tibbana nu dhaqqabaa jiranii fagodhu. Akkasumas uummanni tarkaanfii qabeenyaa diinaa lukkeelee ergamtoota basaasota wayyaanee irratti fudhatus cimsuun fincila xumura gabrummaa itti fufee jiraachuun beekameera. Haluma kanaan muddee 17 bara 2016 godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Laga Xaafootti walgahii Command Post wayyaaneen waamte irratti qeerroo fi uummanni walgahicha akka fashalsan oduun maddeen keenyarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Akkasumas waraqaalee fincila xumura gabrummaa uummata qabsoof kakaasan magaalattii keessatti guyyuma kana facaasuun sirna abbaa irree wayyaanee akka rifaasisan addeeffameera. Kanumaan wal qabatee hanga guyyaa walgahiin gamtaa Afrikaa jalqabuu fi xumuramutti sarara intarneetii yookiin konnekshinii kutuuf yookiin balleessuuf qophiirra akka jirtus maddeen keenya bira gahaniiru. Qaama fincila xumura gabrummaa kan ta'e tarkaanfiin uummataas jabaatee kan itti fufe yoo ta'u tibbana dilbata darbe magaalaa Finfinneef Burraayyuu keessatti ergamtoota wayyaanee ilmaan Oromoo basaasuuf bobbaafaman irratti uummataan tarkaanfiin jabaan irratti fudhatamuun gabaafameera. Haluma kanaan dilbata darbe gaafa muddee 18 bara 2016 manneen amantaa waldaalee waaqeffannaa Gullalleef Burraayyuu keessatti maaltu akka dubbatamu hojjetamuu fi sochii ilmaan Oromoo hordofuunii fi basaasuun diinaaf gabaasa galchuuf waldaalee kanneenitti kanneen bobbaafaman ergamtoota fi basaasota wayyaanee irratti uummanni tarkaanfii akka fudhate odeessi bakkichaa nu dhaqqabe ifa godhee jira. Oduu xumuraatiin guutummaa Oromiyaa keessatti gootooti qeerroo dargaggooti Oromoo gamtaa jabeeffatuun fincila xumura gabrummaa itti fufsiisaa akka jiran ibsame. Command Post wayyaanee ammoo ilmaan Oromoo hidhuu ajjeesuu fi biyyaa baqachiisuu jabeessee itti fufuunis bira gahameera. Warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo
guutummaa Oromiyaa keessatti ammas jabaatee itti fufeera. Tibbana golee Oromiyaa hunda keessatti gootooti qeerroo dargaggooti Oromoo bifa haaraan of ijaaruun fincila xumura gabrummaatti jiran finiinsuun xumuratti gochuuf gocha diinaaf osoo hin jilbeenfanne sochii isaanii itti fufuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Yeroo irraa yerootti diddaaf sochii uummata bal'aa Oromootti muddamsuu hamaa keessa kan seene wayyaaneen karaa humna addaasaa Command Post jedhamuun waraana isaa agaazii godinaalee Oromiyaa mara keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo irratti yakka ajjeechaa hidhaa jumlaa ukkaamsanii dhabamsiisuu fi biyyaa baqachiisuu bal'inaan raawwataa jiraachuunis gabaafameera. Tibbanas ilmaan Oromoo dhibboota hedduun lakkaa'aman godinaalee Oromiyaa kanneen akka Arsii Lixaa, Harargee Dhihaa, Shawaa Bahaa fi Dhihaa akkasumas Bahaa fi Lixa Wallaggaa keessaa waraana wayyaanee agaazii jedhamuun guuramanii manneen hidhaatti darbatamuun hiraarfamaa akka jiran beekameera. Addatti godina Shawaa Bahaa onoota Fantaalleef Boosat keessatti miseensoti waraana wayyaanee agaazii heddumminaan waan itti ajjeefamaniif sirnichi haaloo bahuuf ilmaan Oromoo onoota kanneenirraan gaaga'ama guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuudha maddeen keenya kan ibsan. Ona Fantaallee keessaa lammiileen Oromoo dhibboota hedduun lakkaa'aman akka hidhaman kan gabaafame yoo ta'u, ona Boosat magaalaa Olancittii fi baadiyyaa keessaa ilmaan Oromoo 200 ol ta'an akkasumas onuma kana magaalaa Doonii jedhamu keessaa ammoo ilmaan Oromoo 45 ol ta'an qabamanii eessa buuteen isaanii akka dhabametu gabaafame. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenyaafan hordofaa.
caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiilooherzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufeetti jirama. Lafa barii geesse dukkanni hammaata mata duree jedhu jalatti qophiin qindaa'e akka itti aanutti isin bira gahaa nu faana bu'aan affeerraa keenya. Lafa barii geesse dukkanni hammaatti. Gochaan farrummaa fi diinummaa mootummaan abbaa irree inni dhufa lufaan ummata Oromoo irratti geggeessaa turee fi jiru kamuu ummaticha falmaa mirga abbaa biyyummaa irraa deebisee hin beeku hin deebisus. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa ummanni Oromoo bal'aan qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun Oromiyaa guutuu keessatti godhaa turee fi jiru murna afaan qawweetiin ummattoota biyyattii bitaa jiru xumura itti gochuuf daddaaqsaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo baroota duraa qabsaa'ota saba keessaa bahan dammaqoo muraasaan geggeeffamaa turte woboo fi qeerroo itti horte hadhaan tana cufa golee Oromiyaa keessatti ummata Oromoo bal'aa hirmaachisuun bifa qindaa'aan itti fufeera. Fincilli diddaa gabrummaa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa dhalchuun qabeenya diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfilee laalessoo fudhatameen injifannooleen hin tuffatamne galmaa'eera. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa ummanni Oromoo ilmaan isaa waliin ta'uun geggeessaa turee fi jiru gardabarsuuf jecha shirri mootummaan kun hin xaxinis hin jiru. Murni aangoo irra jiru ummata sobee sossobuun maqaa misooma jedhuun qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, dafqaan bulaa, daldaltootaa fi hojjettoota mootummaa irraa gibira jedhee mallaqa saamuun ijaarsa laga Abbayaa fi kan kana fakkaataniin maqaa dhahatuun mallaqa uummatarraa guurrachuun daandii baadiyaa isinii ijaarraa fi ifaa isinii galchina jechuun uummata irraa mallaqa saamachuun maqaa investimentii jedhuun investoroota baargamaa biyya keessa galchuun albuuda guutummaa Oromiyaa keessaa saamee saamsisee ittiin duroomuun maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun uummata Oromoo naannawa Finfinnee jiraatan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuun daandii irratti bobbaasanii kadhattuu taasisuun cuftii isaatu tooftaa fi tarsiimoo saamichaa mootummaan kun uummata Oromoo irratti baafateedha. Diddaa uummanni Oromoo keessaa fi ala jiru qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun bakka jiru cufaa harka wal qabatee ol ka'uun gabrummaa dinnee bilisummaa fi walabummaa feena. Mirgi abbaa biyyummaa keenyaa nuuf haa kabajamu jechuun mormii fincila diddaa gabrummaa irraa gara sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaatti tarkaanfachiisuun geggeessaa turee fi jiruun rifaatuun kan itti bule murni aangoo irra jiru garlaafinna tokkoon alatti ummata Oromoo irratti dugugginsa sanyii raawwataa jira. Gochaa farrummaa fi diinummaa murni kun ummata Oromoo irratti raawwate keessaa ilmaan sabaa mormii karaa nagaa geggeessan qiyyaafatee adda isaanii keessa rukutuun jaarmiyaa saba isaatiif falmu maqaa xureessuun qabsaa'ota sabaa shororkeessitoota waliin hojjettan jedhee hidhuun dararuun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti ibiddeetti qabuunii fi sanbanni gurraachi guyyaan duguuggaa sanyii haraar sadeetti ilmaan Oromoo irratti geggeeffame seenaa calanqoo fi aanoleetiin kan adda hin taane kan bara baraan yaadatamudha. Murni hagoon dhiitee bariitee ilmaan Oromoo doorsisaa kumootaan mana hidhaatti guuraa kuma kudhanootaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun biyyarraa baqachiisaa kumootaan ajjeesaa falmaa mirga abbaa biyyummaatiif ummanni Oromoo taasisu irraa jiilchitee of duuba deebisuuf abjottu yoomiyyuu hin milkaa'uuf milkaa'eefis hin beeku. Kanumaaf lafa barii geesse dukkanni hammaatti jedhame. Ammas mootummaan abbaa irree wayyaanee warraaqsa ummataan finiinee ribsiisuuf jecha labsii yeroo muddamaa yookaan state of emergency baanamuun golgatee humna amanamaa isaa komaandi poostii ummatatti bobbaasuun qabsoo ummataa laamsheessuuf akka tattaaffataa jiru eenyuun jalaayyuu dhokataa miti. Dargaggoota Oromoo hidhaa, ajjeesaa, barumsa irraa ari'aa, kaan dantaan gowwoomsuuf ijibbaataa,
maastar pilaanii Finfinnee haqee ture deebisee kaasuuf abjochuun wayyaanee tuffii uummata Oromootiif qabu kan ibsudha. Waan ta'eefis nuti ilmaan Oromoo bobaa diinaa jala jirru addatti ammoo qeerroon dargaggoonni Oromoo yeroon sobaa fi sossoba wayyaanee dinnee mirga abbaa biyyummaa keenyaaf falmachuun gumaa obbolaa keenya bilisummaan deebisnu amma ta'uu qaba. Walumaa galatti ummanni Oromoo keessaa fi ala jirtan kaayyoo ganamaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf yeroon itti tokkummaan qabsaa'ota sabaa cinaa hiriirtanii yaadaa fi qaamaanis tumsitan amma. Addatti ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo qabsaa'ota sabaatiin geggeeffamaa turee fi jiru keessatti hawwii uummata Oromoo galmaan ga'uuf fallii fi malli jiru tokkichii fi inni maayii mooraa qabsoo itichanii utubuu fi eeggachuun qabsoo hidhannoo finiinsuudha. Shiraa fi olola diinaa fi lukkeelee diinaa farrummaan guutamaniif osoo gurran ergisin akkuma waggoottan lamaan dabran kana irree gamtoomeen diina hundeen raasnee qarqara boollaan geenye ammas caalatti diina raasuun qiletti darbine biyya keenya Oromiyaa irratti bilisummaa keenya haa labsannuun dhaamsa keenya. Sama shensanii sangaadal jiisanii haqaabba qabu hadirreeta unjiraan ukkaamsanii. Sama shensanii sangaadal jiisanii haqaabba qabu hadirreeta unjiraan ukkaamsanii. Sangaan daleewwan ilmamu harkeetti dammaqee soba daraan deemu uummanni nayyamu. Lubbuu miilaa cabsee nutti hin fayyillamu har'allee ni gartan toltaa jijjiiramu jajjabaadhaa namu. Lubbuu miilaa cabsee nutti hin fayyillamu har'allee ni gartan toltaa jijjiiramu jajjabaadhaa namu. Dhugaa turtii maamee awwaal isaa badee ta'ee babbarootee inni baa barbaadee. Dhugaa turtii maamee awwaal isaa badee ta'ee babbarootee inni baa barbaadee. Sangaadal jiisanii haqaabba qabu hadirreeta unjiraan ukkaamsanii. Sama sheensanii sangaadal jiisanii haqaabba qabu hadirreeta unjiraan ukkaamsanii. Gaandeetti taatee dirree hedura somni bakka qabu dhiitee aduun shiraa akumaatu waaraa. Lubbuu gala kaatee harka saamu jira tokkummaan ol kaanee dabarsina firraa jajjabaadhaarraa. Lubbuu gala kaatee harka saamu jira tokkummaan ol kaanee dabarsina firraa jajjabaadhaarraa. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin isiniif tamsa'aa jiru ammallee akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansee barruu maamila keenya yeroo dheeraa jiituu lammiirraa nu gaheetu isiniif dhiyaataa nu faana bu'a. Wal hin dabsinu, wal hin yarsinu.
bara duriiti maatii sololaa yookiin sololiyaa tokkotu gurmuun jiraata ture. Wal dhaga'u, wal faana bobba'u, wal faana galu, xinnaa guddaan wal dhaga'u, seeraan waliin bulu, waliin tuffatan, hamaarraa wal eegu, karaa qajeelaatti wal akeeku, waliin xiqqeessan. Gaafa kaan barii lafaa ka'anii seequudhaan wal waamaa waa funaannachuuf bobba'an. Waan harcaate funaannachaa otomoo wal faana yaa'anii keessaa isheen sokkee jarjartuun tokko midhaan harcaatuu funaanaa otoo dura suksuktuu wal guuranii muka guddaa tokko jala callaa ciisutti bahan. Itti girrisanii lama lama osoo hin fudhatin kiyyoon gubbaarraatti jige. Hunduu rifaasuudhaan kiyyoo keessaa of baasuuf qofaa qofaatti utaaluu eegalan. As utaalanii achi utaalan. Baallallaa ofirraa jigsuu malee takkayyuu kiyyoo keessaa bahuu dadhaban. Keessaa inni hangafni haala jiru erga ilaalee hubatee booda akkas jedhe. Kiyyoo gamtaadhaan nu qabate gamtaan keessaa baana. Kanaafuu hundi keenya hal tokkotti ergaan takka ol hakaanuu jedhe. Akka inni jedheyyuu isa qofaa qofaan utaalan dhiisanii humna isaanii jabeeffatanii yommuu erga takkaan ol ka'an sagalee akka rooba arfaasaa dirrisuun al tokkotti kiyyoo isaan xaxee ofirraa fonqolchan. Otoo abbaan kiyyichaa dhaabbatee isaan ilaaluu bilisa bahanii samii keessa qaari'an. Tulluurra naanna'an. Kiyyoo gamtaan nu qabate gamtumaan ofirraa cabsina. Gara dubbii koottan seena. Nuti warra bultoon gadaa, warra seerri yayyabaa, warra murtoon jajjabaa, warra mudhiin saqqii, warra dubbiin haqqii, warra jiidhaatti galu, warra yaa'iitti bulu, warra murtiin bokkuu, warra dubbiin tokkoo, warra tumaa walaabuu, warra waraanni jinfuu, warra waarii jifu, warra bitaa lagatu, warra mirgaan addatu, ilmaan sadantuu lamaa hortee jahan maccaa, ilmaan sabboo fi goonaa, kan diiramuuf kontomaa, ijoollee baasoo fi dullachaa, warra sikkoo fi mandoo, kan ituu fi humbanaa, ilmaan afran qalloo, warra hanxumaa fi jiillee, latiin booranaaf baareentuu ilmaan abbaa tokkoo, warra odeessi aagaa, warra afurri nagaa, nuti Oromoodha. Wal hin dabsinu, wal hin yarsinu. Xiyyaaf xiyyeeffannoon, fuulaaf fuulleeffannoon keenya qarmammeettii diinaa irratti jedheen xiiqeffadhee ka'ee, xiyyeeffadhaa nafaana tura. Hunda dura garuu isan irraa goree fi bakkan dogoggoretti of kolti. Galaanni dubbii keenyaa bara lakkaawwatee qe'ee keenyarra dambali'ee ollaatti qaxxaamure. Isa rafe kaasee dabeessa dammaqse. Goota si'eesse. Wiirtuu utubaa diinaa hundeedhaan duuffise. Tuggee jalaa buqqisee gar tokkotti luuccesse. Kana nu warra abbaa dhimmaa miti biyyi xiyyoo lafaarra jirullee dhaggeettii gurraa qaba. Kanarra hin deddeebi'u. Waan itti jirru walumaaf dhiifnee fuulduratti furgaana. Kanaaf jecha karaa irraa dhufnee fi bakka har'a geenye deddeebi'anii millachuun dirqama. Fedhii sabaa dhugoomsuuf ba'aa walirraa qooddachuun adeemsa waloof karaa wal akeekuun fedhii sabaaf jecha fedhii ofii lagatanii dantaa sabaa guddisuun aadaaf amala warra sabaaf buluu ta'uu yaadanna. Ammas baranee dubbii baranaa keessatti bakka faanni qabsoo dhaqqabetti bitaa mirga millachuun bahaa fi gala sirreeffachuun xiyyaaf xiyyeeffannoo ofii bobbaa diinaa irratti qiyyaafachuun dirqama ilmaan sabaati. Karaa kanarratti adeemsa kana keessatti isa booruu galaanaa keessa mataa dhokfatee akka naachaa arrabaan nu gaadi'u, isa karaan harkaa badee bobbaarraa nu danqu, kan mataan hin mul'anne dhokataa lafa jalee boolla qotu, isa balbala sagal saaqee gurmuu sagalitti nu facaasu, gidiraaf gidiramaa qabsoo keessatti biqilu sassaaqanii ilaaluun tolu wal'aannachaa, didu buqqifachaa deemuun naamusa qabsooti dirqama qabsaawotaati. Dhugaadha. Falmaan Oromoo diina waliin godhu dhaloota lakkaawwateera. Lubbuun kitila hedduun itti wareegameera. Gaaga'amni tilmaamaa ol ta'ee itti baheera. Aarsaa kana hunda booda bakka har'a geenyetti yeroo dhaloonni hundeen qabsoo dhaaletti fedhii ofittoon dhiibamanii qabsoo takaaluun akkasumas orma garaa gahuuf jecha fedhii sabaa sharafuun yakka. Kiyyoo gamtaan nu qabate gamtaan ofirraa cabsina. Wal hin dabsinu, wal hin yarsinu. Jiituu lammiirra. Maamila keenya jiituu lammii maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galatooffanna. An Ibsaa Gaaddisaatii horaa bulaa. Wayyaa
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'a galgalaaf qabannee dhiyaanne kan sagantaa afaan Oromoo kanumaan xumuramee jira. Kanatti aansee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu isiniif dhiyaatama. Gama keenyaan nagaatti bulaa. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለሰዓቱ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ ከናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። በመላው ሀገሪቷ እየተፋፋመ ያለው ተቃውሞና አመጽ በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ በስርዓቱ ላይ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ አልገዛም ባይነትና የቄሮ ብልሱማ ንቅናቄ የወያኔ ፋሽስታዊ ስርዓት ከስር መሰረቱ እያነቃነቀ መሆኑ ይታወቃል።
በህዝባዊ እንቅስቃሴና ፊልሚያ የሚይዘውና የሚለቀውን ያጣ አምባገነኑ ቡድን እንደ ልማዱ በህይወት ቀንደኛ ሹማምንትና በተላላኪው ድርጅት ኦፒዲዮ ካድሬዎች አማካይነት በብሔሮችና ብሔረሰቦች ስም ለመነገድ ስጥር ታይቷል። ይህን በተመለከተ ከዜናው አስከትሎ የተሰናዳ ዝግጅት አለን። የወያኔ መንግስት የሚያራግበውን የልማትና እድገት ወሬ በተመለከተ ያዘጋጀነው ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ይቀርባል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ ኔሊ በንገዳ ነኝ። በሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ውስጥ በጠላት ንብረት ላይ የሚወሰደው ህዝባዊ እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ታህሳስ 16 2016 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ውስጥ ንብረትነታቸው የወያኔ የሆኑ ሁለት መኪናዎች ከፍንፍኔ ከተማ ተነስተው ወደ ጎጃም በመጓዝ ላይ ሳሉ ኩዩ ወረዳ ውስጥ ህዝባዊ ኃይል በወሰደው አኩሪ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ከስራ ውጪ ተደርገዋል። ከፍንፍኔ ወደ ጎጃም የሚወስደው የመኪና መንገድ ለረጅም ሰዓት ተዘግቶ እንደቆየም የደረሰን ዜና አክሎ ገልጿል። በጠላት ኃይሎችና ንብረት ላይ የሚወሰዱት ተመሳሳይ እርምጃዎች ወደፊትም ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን ህዝባዊ ልዩ ኃይሉ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታህሳስ 18 2016 ዓመተ ምህረት በፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን በቡራዩና ጉለሌ የዋቄፈና ቤተ እምነት እንቅስቃሴን እንዲከታተሉና ሰልለው ለጠላት ሪፖርት ለማድረግ በተሰማሩ የወያኔ ተላላኪዎችና ሰላዮች ላይ ህዝቡ ጠንከር ያለ እርምጃ በመውሰድ የጠላትን ተልዕኮ መና እንዳስቀረ ተያይዞ የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። የጭቆና ፍጻሜ ትግልና የኦሮሞ የሀገር ባለቤትነት መብት ትግል አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበም። የኦሮሞ ህዝብና ቆራጥ ልጆቹ ቄሮ ቢሊሱማ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ካወጀ ወዲህም በመላው ኦሮሚያ የሚያካሂዱትን ፍልሚያ እንዳፋፋሙ የሚደርሱን ዜናዎች ይፋ አድርገዋል። ታህሳስ 17 2016 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ ልዩ ዞን ፍንፍኔ ዙሪያ በለገጣፎ ከተማ ውስጥ በወያኔ ኮማንድ ፖስት በተጠራው ስብሰባ ላይ ጀግኖች የኦሮሞ ቄሮ ወጣቶችና ህዝቡ በጋራ በመሆን በከተማይቷ ዋና መንገድ ላይ በመውጣት ባሳዩት ተቃውሞ የመኪና መንገዱን በድንጋይ በመዝጋት ከፍተኛ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አካሂደው የኮማንድ ፖስቱን ስብሰባ እንዳከሸፉ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በዚህ ዕለት ህዝብን ለትግል የሚያነሳሱ መልእክቶችን የያዙ በራሪ ወረቀቶች በለገጣፎ ከተማ ውስጥ መለጠፋቸውና ለህዝቡ መበተናቸውም ታውቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት ተቃውሞና ትግሉ ይበልጥ ያይላል በሚል ስጋት በተለይ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እስከሚጠናቀቅ ድረስ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የኢንተርኔት አገልግሎት ለማዘጋት እየተሰናዳ መሆኑም ተደርሶበታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፍንፍኔ ከተማ በቦሌ ቡልቡላ ገርጂና ሌሎችም ክፍለ ከተሞች ውስጥ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ የተጻፉ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ መልእክቶችን የያዙ በራሪ ወረቀቶች በቄሮ ቢሊሱማ መለጠፋቸውና ለህዝብ መሰራጨታቸውን ተያይዞ የደረሰን ዜና አረጋግጧል። የኦሮሞ ገዳ ስርዓትን በዩኔስኮ የዓለም ቅርጾች ማህደር በማስመዝገቡ ውስጥ ትልቅ ድርሻ የነበረው የኦሮሞ ምሁር ዶክተር ተፈሪ ንጉሴ በወያኔ ስርዓት መታሰሩ ተሰማም። ታህሳስ 15 2016 ዓመተ ምህረት ያገኘነው ዜና እንደጠቆመው የኦሮሞ ገዳ ስርዓትን ለዓለም በማሳወቁና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሳይንስ ትምህርትና ባህል ተቋም ዩኔስኮ መዝገብ ላይ በማስመዝገቡ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የነበረው የኦሮሞ ብሔርተኛ ዶክተር ተፈሪ ንጉሴ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ታስሯል። የኦሮሞ ገዳ ስርዓት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዕውቅና ካገኘና በዓለም ቅርጽነት ከተመዘገበ ገና 2 ሳምንት እንኳን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የዚህ የኦሮሞ ብሔርተኛ ምሁር መታሰር የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ ምሁራንንና አስተዋይ ብሔርተኞችን ለማጥፋት ሰፊ ዘመቻ እያካሄደ መሆኑን በግልጽ ያሳየነው ይላል የደረሰን ዘገባ። የወያኔ መንግስት የገዳ ስርዓትን ራሱ በዩኔስኮ እንዳስመዘገበ አድርጎ ፕሮፓጋንዳውን እየነዛ ባለበት በአሁኑ ወቅት
በሌላ ወገን ደግሞ ይህን ድል ለማስመዝገብ ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸውን የኦሮሞ ምሁራንን ወደ ወህኒ መወርወሩ ስርዓቱ ለኦሮሞ ያለውን ጥላቻና ጠላትነት ከማረጋገጡም ባሻገር ከዶክተር ተፈሪ ጋር ሆነው ገዳን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ሲሰሩ የነበሩትን ሁሉ እንዲሁም ለገዳ ስርዓት ዕውቅና የሰጠውን የዩኔስኮ አስተዳደርና የድርጅቱን ክብር ዝቅ ያደረገ ተግባር ነው ይላሉ ምሁራን። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን በ2015 ዓመተ ምህረት በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ ተላላኪዎቹና ሰላዮቹን ወደ ኬንያ ናይሮቢ ከተማ አሰማርቶ የገዳ ስርዓት ምሁርና መምህር የሆኑትን አቶ ደበሳ ጉዮን አፍኖ መሰወሩ እንዲሁም በዘንድሮው የኢሬቻ በዓል ላይ ለኢሬፈና ስርዓት በተገኙት በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙ የሚታወስ ነው። በመላው ኦሮሚያ ተፋፍሞ ከቀጠለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ በኦሮሞ ዜጎች ላይ እስራትና ወከባው በአስከፊ ሁኔታ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነገረም። ህዝባዊ አልገዛም ባይነቱና ትግሉም ለጠላት እርምጃ ሳይንበረከክ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ባለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ የተደናገጠው አምባገነኑ የወያኔ ቡድን ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን ማፈንና መሰወሩን ቀጥሏል። በዚሁ መሰረትም ዋና ከተማይቷ ፍንፍኔን ጨምሮ በመላው ኦሮሚያ በወያኔ መንግስት የሚካሄደው የእስራትና ማንገላታት ዘመቻ እንደበረታ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን በጸረ ህዝብ ኃይሎቹ አማካኝነትም በመላው ኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ በሚገኙ ቤተ እምነቶች፣ መዝናኛ ስፍራዎችና የተለያዩ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በጽሁፍ በሰፈሩና በስዕል በሚታዩ መልእክቶች በመወንጀል ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎችንና ወጣት ተማሪዎችን በማደን እያፈነ ይገኛል። ተያይዞ የደረሰን ሌላ ዜና እንዳመለከተው በመላው ኦሮሚያ የሚገኙ የኦሮሞ ወጣቶች በአዲስ መልክ በመደራጀት የተጀመረውን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ከግብ ለማድረስ እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በዚህም ምክንያት ከፍተኛ ስጋት ላይ የወደቀው የወያኔ መንግስት በኮማንድ ፖስቱ በኩል ንጹሃን ዜጎችን መግደል፣ በጅምላ ማሰርና ከሀገር ማባረሩን አጠናክሯል። የወያኔ ቡድን ጸረ ህዝብ ኃይሎችን በተለይም አጋዚ የተባለውን የጦር ኃይሉን አሰማርቶ በርካታ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችንና ሰላማዊ ዜጎችን በድብደባና በእስራት በማዋከብ ከፍተኛ ሰቆቃ ያደረሰ መሆኑ ተደርሶበታል። በዚሁ መሰረት ሰሞኑን ከምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ በወያኔ ስርዓት ወታደሮች ተይዘው ደብዛቸው እንደጠፋ የደረሰን ዜና አጋልጧል። ከምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌና ቦሰት ወረዳዎች ውስጥ ብቻ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በስርዓቱ ኃይሎች ታፍነው ተሰውረዋል። በቦሰት ወረዳ ከኦለንጭቲ ከተማና አካባቢዋ ብቻ ከ200 በላይ እንዲሁም እዛው ቦሰት ወረዳ ዶኒ ከተባለች ከተማ ውስጥ ደግሞ ከ45 የሚልቁ የኦሮሞ ዜጎች ታፍነው ደብዛቸው እንደጠፋ ተያይዞ ከደረሰን ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። እንግዲህ አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም። እያዳመጣችሁት ያለው ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን እየተላለፈ ያለው የአማርኛ ፕሮግራማችን ነው። ቀጥለው በመላው ሀገሪቷ እየተፋፋመ ያለው ተቃውሞና አመጽ በተለይም ደግሞ በኦሮሚያ በስርዓቱ ላይ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ አልገዛም ባይነትና የቄሮ ብልሱማ ንቅናቄ የወያኔ ፋሽስታዊ ስርዓት ከስር መሰረቱ እያነቃነቀ መሆኑ ይታወቃል። በህዝባዊ እንቅስቃሴና ፊልማ የሚይዘውና የሚለቀውን ያጣው አምባገነኑ ቡድን እንደ ልማዱ በህይወት ቀንደኛ ሹማምንትና በተላላኪው ድርጅት ኦፒዲዮ ካድሬዎች አማካይነት በብሔሮችና ብሔረሰቦች ስም ለመነገድ ሲጥር ታይቷል። በዚህ ላይ ያተኮረ ዝግጅታችን እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ። የጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬው ኃይለማርያም ደሳለኝ ድንፋታና የወያኔ ተለጣፊ ድርጅቶች ግምገማና አሉባልታ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የጀመረውን ለጭቆና ፍጻሜ የማበጀት ጥያቄ ላፍታ አይገታውም። የግድያ የዘረፋና የማፈናቀል ተግባር ላይ ላለፉት 25 ዓመታት ተሰማርቶ የቆየው ስርዓተ ፋሽስቱ ወያኔ ዛሬ በግልጽ እንደሚታየውና ሁሉም እንደሚያውቀው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተመንግሎ ሊወድቅ ካፋፍ ደርሷል። ስርዓቱ የሞቱን በአጥፍቶ መጥፋት ብሂል ግድያ፣ እስራትና አፍኖ መሰወር እንዲሁም የሀገሪቷን ሀብት በመዝረፍ ላይ ይገኛል።
በባዶ እጃቸው ለነጻነታቸው ለእኩልነትና ለፍትህ ሲሉ ሰልፍ የወጡትን ሕፃን አዋቂ ሴት ወንድ በአደባባይ እየጨፈጨፈ ይገኛል። በተለይ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተለየ ትኩረት በማድረግ ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ጦሩን አሰማርቶ ከባድ ወንጀል መፈጸም ከጀመረ ውሎ አድሯል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ በዚህ ፋሽስታዊ ወያኔ በተባለ ቡድን የተሰማሩ ነፍሰ ገዳይ ወታደሮች የሚፈጽሙት ወንጀሎች ዘግናኝ ከመሆናቸውም በላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ቢባል በግልጽ እየታየ ያለ እውነታ ስለሆነ ማንም አይከራከርም። ቡድኑ ይህንን በቃይ ብሎ በስርዓቱ ላይ ያመፀውን ህዝብ ላለፉት 25 ዓመታት የተበዘበዘውና የተማረረውን የኦሮሞ ህዝብ ዝም ለማሰኘት ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ግድያ፣ እስራት፣ ማስፈራራት፣ ማባበልና ሌሎች ተራ አሉባልታዎችን ሲነዛ ቆይቷል፣ እየነዛም ይገኛል። ሁሉም በግልጽ እንዳየውና እንደሰማው ከጥቂት ቀናቶች በፊት ተላላኪውና ሆዳደሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተብየው ይህንኑ የኦሮሞ ህዝብና ሌሎች የተጨቆኑ የመብት ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች ያነሱትን ጥያቄ ለማድበስበስና አቅጣጫ ለመለወጥ ሲጥር ታይቷል። ይህ ሰው ኢቢሲ ወይም ኢቲቪ በተባለው የስራቱ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ብቅ ብሎ እንደቀላመደው ወሬ ሁሉ ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ ሆኖ ታይቷል። ነጻነት፣ እኩልነት፣ ፍትህና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት እየጠየቀና እየጮኸ ያለውን ህዝብ ስርዓት ሆነው መልካም አስተዳደር ስለጎደለ ነው እያለ የተለመደ የወያኔ ዘፈን ወይም ቀልድ ዘላብዷል። ወያኔን ወይም እሱ እንዳለው ኢህአዴግን ትራንስፎርም ለማድረግ እንደተነሳሱ ገልጿል። የሥራ አጥ ቁጥርም እንደሚቀንሱ እየተንተባተበ ዘብዝቧል። ዳሩ ግን የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ጥያቄ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በወያኔ አንተዳደርም፣ አንገዛም፣ ዘረፋ ይቁም፣ የራሳችንን ዕድል በራሳችን እንወስን የሚል ግልጽ ጥያቄ ነው። ሌሎች ህዝቦችም ከዚህ የተለየ ጥያቄ አላቸው ብሎ መናገር ይከብዳል። በመሆኑም የሁሉም ህዝቦች ጥያቄ ወያኔን አንፈልግም፣ የራሳችንን መብት በራሳችን እንወስን የሚል ነው። ዘረፋ፣ እስራት፣ ግድያና ማፈናቀል ይቁም የሚል ግልጽና ወሳኝ ጥያቄ ነው። በእንዲህ ያለ መልኩ ግልጽ ጥያቄ በአደባባይ ወጥቶ ዓለም በሚመሰክር መልኩ እየተናገረና እየጮኸ ድምጹን እያሰማ ያለን ህዝብ ደግሞ በሌሎች የተወናበዱ ቃላቶችና አረፍተ ነገሮች መልሶ ለማወናበድና ለመደለል መሞከር ጊዜ ያለፈበት ወያኔንም ከውድቀት የማያድን ሙከራ ነው። ለምን ቢባል ሁሉም ጭቁን ህዝቦች ወያኔ የተባለውን ነፍሰ ገዳይ ቡድን ላለፉት 25 ዓመታት አይተው የጠገቡት ውሸታምና ነፍሰ ገዳይ ዘራፊ ቡድን በመሆኑ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ከወያኔ ደጃፍ የሚገኝ ሰላም፣ ነጻነት፣ እኩልነትና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት የለም። ተላላኪው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምንም ከእንግዲህ የሚመጣ ወይም የሚቀየር ነገር የለም። አሁን ትግሉ 11ኛ ሰዓት የሚባለው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህን ትግል ደግሞ ጥይት፣ እስራት፣ ማባበልና ማታለል ወይም ማስፈራራት ከቶ ሊቀለብሰው አይችልም። ወያኔ ኦፒዲዮን፣ በያድንን፣ ደኢህዴንና ሌሎች ጀሌ ተለጣፊዎቿን ሰብስባ በማስቀመጥ ብታገማግምና ብታባረር ብትሾም ብትሽር ዜሮን በዜሮ ማጣፋት እንደሚባለው የሂሳብ ስሌት መልሱ ያው ዜሮ ከመሆኑ ውጪ ዛሬ ወደ ኋላ የሚቀለበስ የህዝብ ትግል የለም። በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ካመረረ ውሎ ስላደረ የቀረ ነገር ቢኖር ትግሉን የበለጠ አፋፍሞ የወያኔን ግባተ መሬት ማፋጠን ነው። ይህ ደግሞ እንደሚታየውና እንደሚታወቀው ተፋፍሞ ቀጥሏል። የወያኔ ቡድን እድሜም ረጅም አይሆንም። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስርዓቱ ከኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ይወገዳል። ለመወገድም ጫፍ ደርሷል። በመሆኑም የጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው የተላላኪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሰሞኑ ድንፋታና ማስፈራሪያ እርምጃ እንዲወሰድ ታጣቂዎችን አዝዣለሁ ብሎ ፉከራ ስርዓቱን የበለጠ ወደ መቃብር ከማፋጠን በስተቀር አንዳች ነገር የሚፈጥረው ወይም የሚለውጠው ነገር እንደሌለ ግልጽ ነው። አንዳች ለውጥና ፋይዳ የሌለውን ዝባዚንኪ ተራ ውዥንብር ለመፍጠር መሞከር ደግሞ ራስን የበለጠ
ማቅለል ነው። በወያኔ በኩል እየታየና እየሆነ ያለውም ይሄው ነው። ወያኔ በፍርሃት ተውጣለች፣ በጭንቀት ውስጥ ትገኛለች። ይህንኑ የበለጠ ተረድተን ከዚህ ቀደም ከነበረው በላይ ትግላችንን አፋፍመን በመቀጠል ስርዓቱን ከላያችን ላይ እናስወግድ መልእክታችን ነው። አድማጮቻችን አሁን የመጨረሻ ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም የወያኔ መንግስት የሚያራግበውን የልማትና የእድገት ወሬ በተመለከተ የተዘጋጀ ይሆናል። ተከታተሉን። የኢትዮጵያ ኢምፓየር በዓለም ከምትታወቅባቸው አስነዋሪና አሳፋሪ ገጽታዎቿ መካከል ረሃብና ድህነት እንዲሁም ኋላ ቀርነት ይጠቀሳሉ። ኢምፓየሩታን በተከታታይ የገዙት ነገስታትና መንግስታት በለመነቱና በተፈጥሮ ሀብቱ እንዲሁም ታታሪ በሆነው የሰው ኃይል የሚታወቀውን ይህንን አካባቢ በደህንነትና በረሃብ እንዲሁም በተመጽዋችነት የዓለም ቁንጮ አድርገውታል። የሀገሬው ዜጋ ጥሮ ግሮ ምርቱን ቢያስገባም ለራሱ ረሃቡን አድሮ ስልጣን ላይ ያሉትን ሹማምንት ለማንደላቀቅ የሚገደድበት ተፈጥሮ የለገሰውን ማዕድናትና የተለያዩ ሀብቶችን የፖለቲካ ስልጣኑን በተፈራረቁት ስርዓቶች ተዘርፎና ተቀምጦ እያለው ይልለ የሆነና በተዘረጋበት የጸረ ህዝብ ፖሊሲ ድርቅና ረሃብ የተፈጥሮ ጸጋዎቹ እስኪመስሉ ድረስ ለከፋ ሰቆቃ ዳርገውታል። ዛሬ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ሲጠራ ዓለም ከፊቱ ድቅን የሚለው የረሃብና የድርቅ እንዲሁም የድህነት አስከፊ ገጽታዎች ናቸው። ይህ ሁኔታ ዛሬ ስልጣን ላይ ባለውና የሁለት ዲጂት የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግብ ያለው እያለ በሚለፍፈው የወያኔ ስርዓት ውስጥም ምንም ያህል ለመደበቅ ቢሞክር በግልጽ እንደሚስተዋል ሁሉም ያውቃል። ትላንት ዜጎች ስልጣን ላይ ባለው መንግስት ለከፋ ረሃብ ተዳርገዋል ተብሎ በስማቸው የልመና ንግድ ሲካሄድ እንደነበረ ሁሉ ዛሬም እየተፈጸመ ያለው ከዚህ የተለየ አይደለም፣ ቢብስ እንጂ። የወያኔ መንግስትና ጀሌዎቹ ሀገሪቷ እነሱ በዘረጉት ፖሊሲ ተጠቃሚ ሆና በልማትና በእድገት ጎዳና ላይ ትገኛለች። ዜጎች በተለይም ብዙሃን የሆነው አርሶ አደሩ ክፍል በምግብ ራሱን ከመቻል አልፎ ሚሊዮነር ሆኗል ብለው ላለፉት በርካታ ዓመታት በስሙ ሲነግዱ ሰንብተዋል።
የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት መስፈርቶች አሊያም መለኪያዎች በርካታ ቢሆኑም ከነዚህ መካከል ግን የሀገሬው ዜጋ የኑሮ ሁኔታ መሻሻል፣ የገቢ ምንጩ መጨመርና ትላንት የነበሩ የኢኮኖሚ ደንቃራዎችና ችግሮች ቢያንስ ወደ መሻሻል ማምራታቸው እንዲሁም ሀገሪቷ በአጠቃላይ ራሷን ወደ መቻል ማምራት የሚሉት ሊጠቀሱ የሚችሉ መሆናቸው አያከራክርም። ትክክለኛውን መለኪያ አሊያም መስፈርት ለባለሙያዎች ተን ወደ ነባራዊ የህዝቡ ሁኔታ ከተመለስን ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለው የህዝቡ የኑሮ ሁኔታና አጠቃላዩ የኢኮኖሚ ዘርፍ ውስብስብ ችግሮች በኢምፓሪቷ ውስጥ ያሉ የልማትና የእድገት ዲስኮሮችን ሚስጥር በገሃድ ያሳያል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዘርፉን ተጨባጭ ሁኔታ ለመገንዘብ ደግሞ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ህዝቡ እያካሄደ ያለው እንቅስቃሴ ላይ በሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ውስጥ የተነሱ ነጥቦችን ማጤኑ በቂ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ልማትና እድገት አለ ተብሎ በወያኔ መንግስት እየተለፈፈ የአድገናል፣ ተመንድገናል፣ ሚሊዮነሮችን አፍርተናል ዲስኩር በካድሬዎቹ እየተነዛ ያለው ችግር ግን ይብሱኑ ከድጡ ወደ ማጡ ሲሆን ነው የሚታየው። ትላንት የሚሊዮኖችን ህይወት ሲቀጥፍ የነበረው ረሃብና ድህነት ዛሬም አድማሱን አስፍቶ ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን ወደ ሞት አፋፍ እያመራ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። እድገትና ልማት መገኘቱ በሚለፈፍበት በአሁኑ ጊዜ አብዛኛዎቹ አርሶ አደሮች የሆኑ የሀገሪቷ ዜጎች የሚላስ የሚቀመስ አጥተው ሲረግፉ ማየት፣ በእንስሳት ሀብት ከአፍሪካ አንደኛ መሆኗ በሚነገርላት ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅና በሽታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ እንስሳትን የአሞራ እራት ሲያደርጋቸው ለመታደግ የመፍትሄ እርምጃ የወሰደ አሊያም የሚወስድ መንግስት ባለመኖሩ ችግሩ በተደጋጋሚ ሲከሰትና በተለይም ኑሮ በግብርናና በእንስሳት እርባታ ላይ የተመሰረተውን ህብረተሰብና በሌሎችም ላይ ያስከተለውና ያስከተለም ያለው አደጋ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። ከሀገሪቷ ከ80% በላይ የሚሆነውን አርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ከገጠሙት ችግሮችና ውስብስብ አደጋዎች መታደግ ካልተቻለና ያሉበት ሁኔታ ይባስ እየከፋ በሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ስለ ሀገሪቷ ኢኮኖሚ መሻሻልና ስለ እድገት ማውራት በህዝቡ ከመሳለቅ ተለይቶ አይታይም። ዛሬ ስልጣን ላይ ባለው የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት ነባይ የሽፍቶች ቡድን የሚፈጸመው ዝርፊያና ሙስና በጠመንጃ ፍሙዝና በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሊደበቅ ከሚችልበት ደረጃ አልፎ ዓለም ሁሉ አውቋል። በአንድ በኩል የሥርዓታችን የልማትና የእድገት ውጤቶች ተጠቃሚ ነው እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ተቸግሯል እየተባለ በስሙ የልመና ንግድ የሚካሄደው ህዝቡ የወያኔን ሴራ በሚገባ ተገንዝቦ በቃኝ እያለ ነው። በወያኔ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ለምቷል፣ ሚሊዮነር ሆኗል እየተባለ ያለው አርሶ አደሩ ላይ በተጨባጭ እየተፈጸመ ያለው የኑሮ መሰረት የሆነውን የመሬት ይዞታውን በኃይል ነጥቆ ማፈናቀልና ንብረቱን ማውደም ነው። ከበርካታ ጥረት በኋላ ያገኘው ምርቱም ቢሆን በህወሓትና ተላላኪዎቹ የንግድ ኩባንያዎችና ማህበራት ተብዬ ቀማኛ ተቋማት በጣም ርካሽ በሆነ ዋጋ ይነጠቃል። በእጁ የቀረውም ከዕለት ጉርሱ እንዳታልፍ በማዳበሪያ ብድር በተላላኪዎች የመዋጮና በተለያዩ ምክንያቶች ይመዘበራል። ትላንት በሚሰሩት ስራና በሚያገኙት ምርት ከራሳቸው አልፈው ተነሰም ተብዛ ገቢ የነበራቸው ዜጎች ዛሬ ከመሬታቸውና ከቀያቸው በወያኔ ለመፈናቀል ተገደው ቤተሰቦቻቸው ተበትነው ሜዳ ላይ ወድቀውና ለልመና ተዳርገው የወያኔ ልማት ፖሊሲ ተጠቃሚዎች ሆነዋል። በተመሳሳይ መልኩ ነጋዴውና በተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩት የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችም እንዲሁ ስርዓታችንን አልደገፋችሁም በሚል ማንገላታቱ ሳያንሰው በተለያዩ መዋጮዎች ሰበብ እንዲራቆቱ ይደረጋሉ። ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ ከዕለት ወደ ዕለት እየከፋ የመጣው የሙስና ችግር ድሮውንም የዓለም ጭራ የሆነችውን ኢምፓየር ከማትወጣበት የድህነት አረንቋ እንድትገባ አድርጓታል። ሙስናና ዝርፊያ ከላይ የህወሓት ሹማምንት እስከ ታች ድረስ ያሉ ተላላኪ ካድሬዎች የሥርዓቱ መለያ አርማ ሆነው እስኪታወቁ ድረስ ያለ አንዳች ሀፍረት ተሰማርተውበታል። ተምሮ ስራ ለማግኘትም ይሁን በተለያዩ መስሪያ ቤቶች አገልግሎት ለማግኘት ዛሬ የወያኔ መንግስት አጫፋሪ መሆንና ለሙሰኞች ሰለባ መሆን የግድ ሆኗል። ሰርቶ ለማደግም ይሁን ሀገርና ወገንን ባካበቱት ሚያ ለማገልገል ዋነኛው መስፈርት የወያኔ ስርዓት ደጋፊ መሆን እንጂ ዕውቀትና ሙያ የሚባሉት ከቀሩ 2 አስርተ ዓመታት አልፈዋል። ወደ ዋነኛው የወያኔ ልማትና የእድገት ፕሮፓጋንዳ ጉዳይ ስንመለስ ቀደም ሲልም እንዳልነው አንድ ህዝብ መንግስት በዘረጋው ፖሊሲ ተጠቃሚ ሆኗል፣ በእድገትና ብልጽግና ጎዳና ላይ ይገኛል ለማለት ትላንት ከነበረበት ሁኔታ በተሻሻለ ሁኔታ ውስጥ መኖር ይጠበቅበታል። ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ በኢትዮጵያ ህዝቦች አምና ከነበሩበት ዘንድሮ አሊያም ከዓመታት በፊት ከነበሩበት ሁኔታ አሁን በተለየና በተሻለ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ መኖር ይገባቸዋል የወያኔ ፕሮፓጋንዳ
እውን ለመሆኑ በረሃብና በደህንነት የሚያልቀውና የሚንገላታው ዜጋ ቁጥር እንዲሁም ተዘረጉ ከተባሉት የልማት ተቋማትና የተፈጥሮ ሀብቶች ተጠቃሚነቱም እንዲሁ መጨመር ይኖርበታል። በወያኔ ቁጥጥር ስር ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ ግን በዚህ ተጻራሪ ነው። የሀገሪቷ ዜጎች በልማትና በብልጽግና ጎዳና ላይ መሆናቸው እየተለፈፈ ብዙሃኑን ቁጥር የሚሸፍነው አርሶ አደሩና ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል እንዲደህይ እየተደረገ ነው። ለዚህ ደግሞ በኦሮሚያና በሌሎችም የኢምፓየሪቱ አካባቢዎች በስፋት እየተፈጸመ ያለው የመሬት መቀራመትና ዜጎችን ከሀብታቸውና ከቀያቸው የማፈናቀል ወያኔያዊ ዘመቻ ሊጠቀስ ይችላል። ወያኔዎች ከአርሶ አደሩ በኃይል የቀሙትን መሬት በልማት ስም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅማቸውን ለሚያስጠብቁላቸው ባለሀብት ተብዬ ቀማኛዎችና ሸሪኮች ይቸበችባሉ። ኢንቨስተር ተብዬ ዘራፊዎቹ ህዝቡን ከመሬቱ አፈናቅለው ለባሰ የኑሮ መመሰቃቀል ከመዳረግ አልፈው በተለያዩ መርዛማ ኬሚካሎች መሬቱንና ውሃውን እንዲሁም አየሩን በመበከል አሁን እያደረሱት ካለው ጉዳት በተጨማሪ ለመጻኢው ትውልድም የከፋ አደጋ ይደቅናሉ። ለዚህ ደግሞ በኦሮሚያ በተለይ በፊንፊኔ ዙሪያ በአበባ እርሻ ልማት ስም የተቋቋሙ ድርጅቶች እያደረሱት ያለውን እንዲሁም በኢንቨስትመንት ስም መሬታቸውን ለመቀራመት ሲባል ንብረታቸው ወድሞ ያላንዳች ካሳ በወያኔ በኃይል ተፈናቅለው እጅግ አደገኛና ከዘር ፍጅት የሚስተካከል ወንጀል የተፈጸመባቸውን ለአብነት መጥቀሱ በቂ ነው። ይህ በኦሮሚያ ብቻም የተፈጸመ ሳይሆን በጋምቤላ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልና በሌሎችም አካባቢዎች እየተከናወነ ያለ ወንጀል ነው። አስተዳድራቸዋለሁ በሚላቸው መንግስት ይህን መሰል ወንጀል ሲፈጸምባቸው በተቃወሙትና መብታቸውን በጠየቁት ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግድያና ሰቆቃ ደግሞ የወያኔ ስርዓትን ጸረ ህዝብነት ይበልጥ ያረጋገጠ ነው። ይህንኑ ሁኔታ በመገንዘብና በመንግስት ነኝ ባዩ የሽፍቶችና የዘራፊዎች አምባገነን ቡድን የሚለፈፈውን የልማትና የእድገት ወሬ መሰረተ ቢስነት በመገንዘብ ነው ዛሬ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ህዝቦች በልማትና በእድገት ስም ወያኔና ተላላኪዎቹ የሚነዙትን ዲስኩር ውድቅ በማድረግ በስማቸው እየነገደ ያለውን ስርዓት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አስወግደው ሰላም፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲና ነጻነት በሰፈነበት ሀገር ውስጥ እውነተኛ ልማትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ እየተፋለሙ ያሉት ኢምፓየሪቷ እንደ መልካም ስያሜ የምትታወቅበትን የረሃብ የድህነትና የኋላ ቀርነት ገጽታ ለመቀየርና የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል የሚቻለው ይህ ችግር ከመሰረቱ እንዳይቀረፍ እየሰራ ያለውን አምባገነን ስርዓት በማስወገድ ብቻ ነው። ዜጎች እየተራቡ ጠግባቸዋል፣ ድህነትና የኢኮኖሚ ውድቀት ህዝቡን ወደ ባሳ አዘቅት እያመራና ኑሯቸው አስጊ ሁኔታ ላይ ወድቆ ሳለ አድጋቸዋል በማለት የሚሳለቅባቸውንና ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የግል ጥቅምና የፖለቲካ ስልጣን ላይ መቆየትን በማስቀደም የሚዘርፈውንና የሚያዘርፈውን ዜጎችንና ሀገሪቷን በብድርና በተለያዩ የኢኮኖሚ የኋልዮሽ ጉዞ ነገ ከማይወጡበት ችግር እየከተተ ያለውን የወያኔ መንግስት በቃ ከማለት በስተቀር ዘላቂ መፍትሄ አይኖርም። ለዚህ ደግሞ የችግሩ ሰለባ የሆኑት ሁሉም የኢምፓየሪቷ ተጨቋኝ ህዝቦች በስርዓቱ ላይ እያካሄዱት ያለውን ፍልሚያ በማፋፋም ጸረ ህዝብ መንግስትን በማስወገድ በህዝቡ ፍላጎት ለህዝቡ መብትና ጥቅም ቅድሚያ በሚሰጥ ስርዓት በመተካት ለአመታት የዘለቁ ችግሮችን ከስር መሰረቱ ለመፍታት በጋራ መስራት አለባቸው። ህዝቡ የሚሆነውና የሚፈልገውን ራሱ መወሰን ሲችልና ለችግሩ ሰሚ ጆሮ የሚሰጠው ህዝባዊ ወገንተኝነት ባለው አካል በአገሩ በነጻነት መኖር ሲችል ነው የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ ችግሮቹ መፍትሄ የሚያገኙት። በመሆኑም ለወያኔ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ሳይሰጡ በስርዓቱ ላይ ያካሄዱት ያለውን አንገዛም ባይነት ማፋፋም ሊወድቅ የተቃረበውን አምባገነን የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት ማስወገድ የህዝቡን የሰቆቃ ዘመን ማብቃት የሁሉም የኢምፓየሪቷ ዜጎች ግዴታ ነው። በዚህ ደግሞ የችግሩ ዋነኛ ሰለባ የሆኑና ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ ለከፋ የጭቆና አገዛዝ እየተዳረገ ካለው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ከወጣቱ ትውልድ የሚጠበቀው የላቀ ነው።
እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳነው በዚህ ተጠናቋል። በዝግጅታችን ላይ ያላችሁን አስተያየትም ይሁን መልእክት ልታደርሱን ለምትሹ አድራሻችንን ልጠቁማችሁ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በኢሜል መላክ ለምትሹ አድራሻችን sbo.radio88@gmail.com ይደግመዋለሁ sbo.radio88@gmail.com የዋትስአፕ እና ቫይበር ቁጥራችን ደግሞ 0016134004 አሁንም ይደግመዋለሁ 0016134004 ነው። የፌስቡክ ገጻችን ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ በማለት ላይክ በማድረግ የሚተላለፈውን ፕሮግራማችንን መከታተል እናንተ መልእክታችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። እናስተናግዳለን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዝግጅታችን በዚህ ተፈጽሟል። በተከታዩ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።